uMs Zulu uzalwa isibeletho esingcolileyo. Enziwa ke ama-meetings after iqiniso lifikile kuMdlokombane elokuthi wadayiselwa ingulube isesakeni ngokulobola umntwana enkosi uMantombi Dlamini. Kwabe sekwenziwa ama-meeting ukuthi lelo phutha lizolungiswa kanjani na. Ilapho kuMdlokombane wabe sekhetha u-option number 2 wokuthi akukhethwe enye yamadodana akhe okuyiyona endala bese kwenziwa isiko lokuthi ifakwe esibelethweni sikaMntana enkosi. Njengabadidiyeli bebutho likaZulu bempi yeSilo asithokozile kahle ngenkulumo eyenziwa umnumzane uMax Makhanya. Ake ngithathe lesi sikhathi ngibingelele kuZulu wonke uhlangene, ngibingelela iSilo esihleze esihlalweni. Ngithatha leli thuba ke ngithi angenze le video yokuxolisa ey'nkulumweni zami esezithe zahamba zafinyelela ey'ndaweni ey'thile esizweni sakithi kaZulu.